চিন্তা করো এবং ভাই ভরতকে সহযোগ করো। আগরে সেটিং করতা কোটির ভিতরে छोटा बाजू जी वो बाजू जी भाई बात भाजी पर खड़ा हो जाए नहीं नहीं देखिए हलवा कैमरा शूट তোমারକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଗରବଡ଼ିଟା ଦାଦା ଗରବଡ଼ିଟା ଏଇଟା ଗରବଡ଼ ହେଟେ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। बेला हुए भी ଲକ୍ଷ୍ମଣ नहीं हुए ଲକ୍ଷ୍ମଣ এইটা কেবে হেলে मैं ठेला देबो মায়া রাক্ষসীর কৌଣସି ষড়যন্ତ୍ର हेलो मते व्हाट्सएप वीडियो कॉल करा तेरा दिसवा ଅନ୍ୟ ମୃଗମାନେ ତା ଦେହର ଗନ୍ଧ ମାରି ଭୟରେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୂଷଣ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ଜଣେ ଅସୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ
କାଳେ ସେ ପୁଣି ପଳେଇଯିବ। ମୋ କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ। କିଛି କହୁନ ଯେ କୌଣସି କଥାରେ ଅଳି କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରି ଆଣି। ଦେଖ ଜାନକୀ ତୋ ପାଖରେ ବା ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକାକେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। କୁଟୀର ବାହାରେ ଜଗି ରହିଥିବ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ। ସାବଧାନ ଭାଇ, ଏ ଦଣ୍ଡକ ଅରଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ଯେ ଅସୁରଙ୍କ ମାୟାପୁର। ଓ ଆସୁଛି ସେତେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆସି। ଆପଣ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଝି, ମୁଁ ଯେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହରା ଦଉଛି। धीरे
कबाड़ी खाना देना मां स्वामी मोर विपदरे पड़ी सहायता भिक्षा करूछन मो स्पष्ट परिपालु किंतु ये रघुवीर रामचंद्र माया अमृत करी ये भी गोटे माया ना लक्ष्मण तुम मारे मोर कौन से सुनी नहीं वो ठीक करेगी ना देवी जे कौन से विपदरे पड़ी हेलो ना देवी ये सब आसुरिक माया ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଂସାରରେ ଏତେ ଭୁବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ପରଶୁରାମ ପରି ଧୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କର ସିଏ କର୍ମ ଦଳନ କରିଛନ୍ତି ଦାନବ କୁଳସଂସ୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି କାତର ଭୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେନି ମାତା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମାତା ଅବିଳମ୍ବ ଗୃହଧରି लक्ष्मण तुम्हें इतने निर्दय इतने निष्ठुर तुम्हारा भाई बुकु खड़ा चित्कार करूछंती तथापि तुम हृदय तरुण नहीं जाओ लक्ष्मण शीघ्र जाओ प्राण रामचंद्र केवे हेले डाकिबेनि माता सृष्टि जहांत इंगितरे परिचालित सूर्य चंद्र तारा जहांत निर्देशरे आतजात एक ईश्वर पड़ित बोली से चाहे तार विपदरे चित्कार करिबे अग्रजंत्र पिले त्रिभुवनरे केहि भी संकर के पात्र स्पर्श करिपारिबे और तुम्हें मिथ्या प्रबंधना देउछे लक्ष्मण मुझे तुम्हें विषम परीक्षा उदाहरण देवी अग्रज को सेवा करते तुम्हें बड़ फासिल यह तुम भाषण मारा तुम्हें मते बुझीबाकू चेष्टा करा माता ये रघुपतिଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ନୁହେଁ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଘୁକୁଳ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ମରଣ ଭୟରେ ଡାକିବେନି ମାତା ତାହେଲେ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବି ମାତା ମୁଁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବି କଣ କହିଲ ଯାଇପାରିବନି ଭାଇ ତମ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅଥଚ ତୁମେ ମୋତେ ତମେ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛଳନାର ମୁଖ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ସାଜି କାହିଁକି ତମେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ସହଯାତ୍ରୀ ହେଇଥିଲ ନିଜ ଭଦ୍ର ଭକ୍ତିର ଅପହରଣ କରି ଲୁକାୟିତ ସାଂସାରିକ କାମନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ
বাপর করা
रावण झाडीची अतिक्रम करेल रेखा राही सीताको मुखको चाहिँ जोगी
कबाट कौन হাসুন না ঠিক আছে হাসুন